بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رأيرونغو مي دروس حاضر ودان تبوي إمها لوبيتي مسلم أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي ميري أون من باومو ميغندا دروسكي دهاس باوس ونهارو جمعية الصلف كفاراتون انتظام كوغي ಮಾಲೇಗ ಬಾಬಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಬೊಡು ದರುಸ್ ಮಿ ದರುಸ್ಗೆ ಮೌದುವಕಿ ರೈಡ್ ರೋಂಗು ಅವಂಡು ಮಿ ದರುಸ್ ಫೆಶುಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇತಿಂ ಬಹೆ ಬುಳಲು ಮಟ್ಟಕ ಮಿತನುಗ ಮಿ ಹುಟ್ಟಿಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ದರುಸ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರುಮುಗ ಅವಂಡು ಮೆನ್ನ ಏಕಿ ಗೊತ್ತು ಎಹಿ ತೆರಿವೆ ದಿವ್ವಾ ಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ಫರಾಯತ್ತಕ ಜಮಿಯತು ಸಲಫ್ಗೆ ನಮುಗ ಅವುನು ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಶುಕ್ರು ಆದಾ ಕುರಾಂ ಖಾಸಕಂ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುದುಹುಂಗೆ ಖಿದಮತುಂ ಅವುನು ಮೆನ್ನ ಮಿಫದ ಕಂಕಮುಗ ದೆವ್ವಾ ಎಬ್ಬಾರ್ನುಮ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಅವುನು ಫಾಹ ಕುರಾಂ ಹಮ ಎಗೊತ ಅವುನು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದರುಸ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರುಮುಗ ಹಗೀಗತುಗ ವರಗಿನ ಫರಾಯತ್ ತಕೆಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಅವುನು ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆ ಮಿತನ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರುಮ ಆದಿ ಮಿ ದರುಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೋ ಮಿ ದರುಸ್ ಲೈವ್ ಕುರ್ಮುಗವೆಸ್ ತಫಾತ್ ಏಕೇಕಿ ಫರಾಯತ್ ತಕುಗೆ ದೀರತಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆ ಕಮೆ ಅವನು ಮೆನ್ನ ನೋಹಣು ಉಫಾ ಕುರಾ ಕಮೆ ಎಗೊತ್ತು ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ದರುಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆದುವೆರಿಕೋ ದುರ ಫಣುಮುಗ ಲಿವೆಂಟ್ ಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಲಿಬ್ಫಾ ವಾತಿ ಇಫರಾತವೆಸ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತು ಗೌಂಡು ಶುಕ್ರು ಆದಾ ಕುರಾ ಅದೆ ಹಮ ಏಕು ಜಮಿಯತು ಸಲಫು ದೀನಿ ಹೇದನ್ ತೆರಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ಅವನು ಮೆನ್ ಕುರಾ ತಫಾತು ಮಶಕೆತ್ತಕುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಎಬ್ಬಾರು ಉದೆ ಫರಾಯತ್ ತಕಕಿ ತಿಯ ಲೋಬತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಹುನ್ನ ಅಫ್ತು ಅವನು ಮೆನ್ ಅಬದುವೆಸ್ ಅವನು ಮೆನ್ಗೆ ಹರಕಾಯತ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿವುಮುಗ ತಿ ಫರಾಯತ್ ತಕುಗೆ ಫನ್ನಿ ಅದಿ ಮಾಲಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಎದೆ ಎಮಿಮ ಜಮಿಯತು ಸಲಫ್ಗೆ ಹರಕಾಯತ್ ತಕ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ ಗೆ ಗಾಬಿಲಿಯತು ತಂದಿ ಮಿಂವರಕುಂ ಎಹಿ ತೆರಿವೆ ದೆವ್ವುಂ ಖಾಸಕೊಂ ಮಾಲಿ ಗೊತುಂ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ದೆವ್ವುಮಕಿ ಅವನು ಮೆಂ ಇದೆ ವರಬಡು ಎದುಮೆ ಅವನು ಮಿ ಶುಕುರುಗೆ ದೆತಿಂ ಬಹಫಹು ಮಿರೇಗೆ ಮೌದು ಫೆಶುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಅವನು ತಿಬೆ ಫುಳ್ನ ಕಿಯಾದೇನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗ ಹಿಂಗಾ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಹಗೀಗಿ ಇಬರೆತ್ತೆರಿ ವಾಹಕೆ ಶಾಫಿ ಮಜ್ಹಬ್ಗೆ ಮಶೂರ್ ದಂಡಬೇಕಲೆ ಕಮವ್ವ ಇಮಾಮುಲ್ ಬೈಹಕಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ಏಕದೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಲ್ ಮಹಾಸಿನ್ ವಲ್ ಮವಾ ಅಲ್ ಮಹಾಸಿನೆ ಕಿಯುನು ಫೊತುಗ ಜಿಕುರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಯಕಿ ಮೀಲಾದೀನ್ ಹಸ್ಸತೇಕ ಇಗಾರಾಗೆ ಅಹರ್ತಕುಗ ಹಿಂಗಾ ಫಾವಾ ಹಗೀಗಿ ಹಾದಿಸಾಯ್ ಏರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ವೆರಿಕಮುಗ ರಸ್ಕಮುಗ ರೆದಿಲಿ ಕುರೈಫಾವಣಿ ಉಮವಿ ದೌಲತುಗೆ ಬಾಣಿ ಕಮವ್ವ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಬುನ್ ಮರ್ವಾನ್ ಉಮರ್ ಗಫಾನುಗ ಖಿಲಾಫತುಗ ಮಿಸ್ರು ಫತಹ ಕುರೆವುನ್ ಹಿಸಾಬುನ್ ಫೆರಿಗೆ ಮಿಸ್ರುಗ ಕರುದಾಸ್ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ ಎನಮೈಸ್ ಕರುದಾಸ್ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ಕಾರ್ಖಾನಾ ತಕುಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಹುಗ ಮಸ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯೈ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನೆನ್ನು ಮಿಸ್ರುಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು ಕಿಬ್ತಿ ಮಿಮಿಹುನ್ ಕರುದಾಸ್ ಉಫದ್ದ ಐರು e karudaske tereya emihun liefa hundani e karudahuga nasora deenuge bay shiyaruta enamas mikamaki umar gafanuge zamanu perigen ais abdul mulk marwana hameyves emihunge aadakaadaage tere ekan kuramunde megota misruga upadda karudas e karudas export kurani ರೂಮಿಂಗೆ ನೋತ ಬೈ ರೂಮಿಂಗೆ ಬೈ ಹಿಸಾಬ್ ತಕ ಈ ಮಿಹಾರುಗೆ ಇಸ್ತಂಬೂಲ್ ನೋತ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ತಕ ಮಿಗೊತ ಮಿ ಮಸ್ಕೆ ಕುರಾಮುನ್ ದಣಿಕೊಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಬುನ್ ಮರ್ವಾನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮೀಹಕು ಮಿ ಬುಣನಿ ದಿಬ್ತಿನ್ ಮಿಸ್ರುಗ ಉಫದ್ದ ಕರುದಾಹುಗ ನಸೋರಾ ದೀನುಗೆ ಬೈ ಕಂಕಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬೈ ಸಗಾಫೆತ್ ತಕುಗೆ ರಂಜುತ ಹುರೆ ಕುರ್ಹಾ ನಗಾಫ එහෙම ඒ හබරු ලිබුණීම අබ්දුල් මලික් බුන් මර්වාන් අමුරු කුරණී ඒ කරුදාහුග අරබි
akuru takun la ilaha illallah mi kalima liuma migota amuru koffa arabi bahun shahadatuge dekalima liefa e karudas ifaharu export umi kurani rumi dawlata export kurima e karudas libunima eru romuge empire ka huri Justin second kiya mihaku ena wara ruligada wegen Abdul Malik mun Marwana city emiliyani kalemen ufadda karudahuga arabi akurun shahade liun hutta dashe ehen nuni aharemen jaha dinaruga airways muslimun benu koramun diyai romanu jaha gold coin nuwata dinaru fasage gotuga e dinaruga kalemenge nabiyya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya furashara koffa e dinaruga aharme evahakata jaha muli duniya faturaname lobeta hunne ene ammi bunevuni ene hitum wara molu icche ene mestibe funne ge to mige raddu umawi dawlatuge khalifa devvi goy Abdul Malik bin Marwan wagutun huriha ilumwerin ekkorawani ekkorawima ilumweringe terega himene wada gannawa nabiya sallallahu alaihi wasallam ge al baytunge terega himene wada gannawa mashhur bekale kamawwa al baqir rahimahullah mashwara devwani romunge dinaru miha hisabu muslimun benu kurum medukandala adi muslimun amilleya arabi akurun shahade lifawa shahadatuge dekalima lifawa muslimunge amilla wanta fasa fucce taraf kuram mi hadisa wegen diyai muslimun duniyege iqtisada furtama fahara emihunge amilla fasa fucce nuwata dinare taraf ko dinare ufadda e dinaru nerumu meduwerwi hadisaya kivegento muslimunge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge difauga awun me muslimunnaki intakaka hamatake awun menge gabul kurumugeya awun men beruge ehem kafar dawlettaka muamala kurumugeya adi emihuna medu hede ebbas wontakuga gengulemun aispawa fakhurweri tarihe oi amille wanta verikamege usulta kuramun anna bay envima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fursar kuremumaki ekalege faanuge sunnata gonjehumaki ei agon me muslimun bala gannane kamennu ei agon menge rai rongu erongu huras kurumuge fursate agon men evves mihaka nudena ehmima mire mi rai rongu mige hagigata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge makanata ekalege faanuge difauga mi ummatuga hingafawa bay hadisata tibe fulunna mi podium dashuga horegen genes devani jamiyat salafuge mi podium a be fulenno jamiyat salafuge audience e ade ale nuwane mi maikaka e ade ale nuwane ade jamiyat salafuge idum wenga majlihuge wakil Sheikh Abdul Salam Dawood agun miha hisabun Sheikh Abdul Salam Dawood rai rongo mi mawdu insaf ko devuma dawat arwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبتي أخونا أختم أقول من ميري ميتنا مي إفلي شكّي بسنك غوتوغا أقول من هيتوغا وفيدي أرامون دا إحساس تكيجي ماتيوريكم إنما بس مي إحساس تاكي أقول من إيجي مينغاندون بيرا جنداني إحساس تكنو إنما بس أقول من مي إحساس تن حقيقي معناغا فارو قرآن أقول من إبس حاليقا ميتنا ميري مي إبي بيكا إديكول هدا كنو هفاغنا كنو هنغرامي كورا كنو إهنما أقول من إفاني ميتا كنو لبتي مسلم أخونا أختم نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يفور لبتي مخلوق النوع مي إنسانية إبسوا حقيقته ما النبي صلى الله عليه وسلم كرامة ما كمكي أي إنساني تاريخ دن كم إنسانكو إكمان إبسوان جه حقيقته الله سبحانه وتعالى إكدك فان لفوا فاوني تقوى ورنج إمامك مغا إكدك فان لفوا فاوني نبي بيكنونج إمامك مغا نبي بيكنون كوري إم متوري نبيك مغا آدم درينج صاحبك مغا إكدك فان لفوا فاوني قيام الدوهم اللواء المحمود نوتا لواء المعقود صاحبا كمغا هم يقول إكليغ فانكي المقام المحمود ويري صاحبا إكليغ فانكي إم فرتما كوولون نروفي مخلوق إكليغ فانكي إم فرتما سورغيا ودوي مخلوق إكليغ فانكي إمها ميستكونتك الشفاعة العظمى شفاعة الله دوتغا شفاعة وداغنوا ماتوري إنسانا الله سبحانه وتعالى أقول من أمة كرفا فاوا إم بدو مددكي إم بدو منتكي إما صاحبا صلى الله عليه وسلم أقول من نبيا كمغا لفوا فاو نكم بلوا الله سبحانه وتعالى وحيك ربني كنتم خير أمة أخرجت للناس تيباميهم فيمي ميستكن التكا نرونو إم هيو وجموا أمك مغا إنكمون مي أمتكي هوريها أمتوغ ترين مولي إنسانيتوغا نرونو إم هيو وجموا أمك أمتوغ نبيا صاحباكي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى إكده فانا فني تعريف بس فلو كيرت قرآن إتتنقى وحيك رفاف إيجي إترون إله سبحانه وتعالى باوا لففي كوريجي ففتوغا بس إمتوري صاحباغ ذكر وني تعريف غوتوغا مدح غوتوغا ذكر كرفاف الله سبحانه وتعالى إكده فانوغ بدي فل التعريف كرفا وحي كرفني ما ضل صاحبكم وما غوى تبامي هنگه صاحبا اكله غفانكي مغو گليگن گوس مغو فرديگن وا بكله نونه ادي كله غفانكي مغو اوليگن وا بكله نونه
hame gotan ekadege faanuge duufuluge sida kama basfuluge tedukam bayan kurawwa wahi kurawwani wama yantiqu anil hawa ekadege faanaki amilla hawa nafs fula egota wahak fulu dakkawa bekale nune ekadege faanuge basfulaki saafu sida wahi kam bayan kurawwa angawani in huwa illa wahyun yuha hame gota ekadege faanuge hippuluge saaf kam bayan kurum gotum wahi kurawwani ma kadhaba al fuadu ma raa ekadege faanu lofulun deke wada gannawa tanen ekadege faanuge hippule doge nukurave mane ki ekadege faanuge hippulaki deke wada gannawma eggotan ekadege faanuge hippulu saafegenwa bekedeke ekadege faanuge ballawa levvun nota deke wada gannawman Allah subhanahu wa ta'ala akirit qur'anuga ta'rif wahi kurawwa fawe ma zagha al basar wa ma tagha ekadege faanuge lofuluge bellewmaki minganum fahanala genda adi haddun nettigenwa deke wada gannawmen nune muli ekadege faana ta'rif kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala akirit qur'anuga wahi kurawwani wa innaka la'ala khuluqin azim kadege faanu wedagem wani matiwerwegem wa akhlaq fuleke Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fonuvevi hama ekani insanun nan hori rahmatek kamuge nunti be funna ege wadagan nawane fadan Allah subhanahu wa ta'ala ekadege faan lavwa fawani insina jinnina jamadataka emmeha dire sufitaka danden rahmatek kamuga وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مي همكني كيوالوي آية النوم كويتر صاحبا صلى الله عليه وسلم حياة بلون أقول منا فنن أتي إكاليك فان صلى الله عليه وسلم من كم مقامك رحمة فرقم وأخلاق فرق دك واف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ما مخلوق آدم قدرين كوري الله سبحانه وتعالى خيار كوري في إله سبحانه وتعالى خليل إله سبحانه وتعالى يفور كرامة تري إنسان كنوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدالوني والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد الله غندوا بدالو الله سبحانه وتعالى حضرة يفور محمد غفان فور لبوتي إهن مخلوق خلق نكرف وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم في وائهم فراتج حياة بلو غندوا الله تعالى هو وحي النكرف فقال جل وعلا إله سبحانه وتعالى وحي كرفي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون كليغ فانو عمر فلو غندوا كليغ فانو حياة بلو غندوا تمن إله وحي كرفمي هم كشورون إبامهم وني كانوا جنبا مستج تريجة نوتا أندريكا مج تريجة لبت أخونا أختني محمد صلى الله عليه وسلم أقول منك دو تكون تعريف بس أهين كمي شكين وكمنو أقول منك مؤمن إكمكو لبت أخونا أختني دراسة كرفا كم فراتكم كم غابيس محمد صلى الله عليه وسلم حياة إكليغ فانو نبوتك كوريغا أولوفي كينتو adi nubuwatuge fahun ekadege faanu uluvi kihinetto ballawa ekadege faanu qawmuge mihun ekadege faana kunfada laqabetto difa wani gefulu alun talala etam bina kurumuge terega ero ekadege faanu go umur fulaki tiris fas aharu nabi kamuge fas aharu kuri ಮಕ್ಕಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಬೀಲಾ ಎಗ್ಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂ ಎಕ್ಕಿ ಹಿಸಾಬುತ ರಾನಮುನ್ ದಾಗೊತ ಗೆಫ್ರು ರೇಣುಮು ಕಂತಕ ಹವಾಲುವೆ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್ ಬೇಂದುಮಂ ಹಮಜಿಫಾವಾ ಹಿಸಾಬಂ ಆದೆವುಮುಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಮೆದುಗ ದೆಬಸ್ವಾನ್ ದಿಮಾವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕುವಸ್ ಬೇನುಂವೆ ಎ ಶರಫು ಲಿಬಿಗತುಮ ಎಹಂವಿಮಾ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಹಮನುಜುಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಕುರವುನು ಖಿಯಾಲಕಿ ದಿಂ haram fuluge teriyang emme awaha wadegen anna farate meduweri kon ekama goten nimma tebe fun adu sawan ebugutuga ebami hunnan efennani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wade wada ganna wata
ehinduga ebamihum bunamum ediyei timam men ruhijjame mi as-sadiqul amin ekelege faano wadagen hukum kurawani emme rangalas ei ekelege faano nabi kamagen wadagen numo kuriga ekelege faano qawmuge mistakun ekelege faana meduga dekemun dagoy ei as-sadiqul amin ge maqam ebamihu ekelege faana difawani muhammad sallallahu alaihi wasallam ekelege faano ge hikumet terikamaku nikam ballawa ebamihun angani fotigandegge matiga hajrul asad be evuma efo komme gabila kun is veriyaku as e fotigandu ufulagen hajrul asad banda hisaba ufuladuma den ekale faanuge tahiru de eppulun hajrul asad nangawa e innam vi tanuga bendevi ebamihun kurawun ihsasaki timammen emmen bawere wegenne hajrul asad mi bendi ekamako man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuge tahiru de eppulun hajrul asad bendevi mi makkage mushrikun erus ekale gfana meduga dekemun asfawago ehmi ma allah subhanahu wa taala ekale gfanu emme tuppulu irusure tarbiyat kurabum gendawa fawani ila subhanahu wa taala edi wadigannawa gota allah subhanahu wa taala algun men emmen danna fadan ekelege faanuge dhikurawani abaduge abadan ufulena gotuga labbawa ekelege faanu duniya wadagenno kuriga kurim baawale wonu feffutawga wani agon kurin danne fadan ekelege faanuge dhikra allah subhanahu wa taala kurawwa hinkamun e dhikra eki kurige ummettawge dini ilum meringe feffuttakuga ufulemon dia dhikra ebamihun ebekedegge wahakan dhikur kuramun gendiya ifo allah subhanahu wa taala ekeleg faanu fonuwa ekeleg faanuge dhikra ay abaduge dhikra ekamuga labwa faabe ehinkamu muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya du kurawwa wadagen newmaki ekeleg faanuge dhikra fuhewiginda kamennu nikam balla allah subhanahu wa taala wahi kurawani wa rafa'na laka dhikrak timan ilahu kalege faana taka kalege faanuge dhikra ufullewime nuwata demehettewime ehmegen lemberiya vedalwani alam tara anna allah akhlada dhikrahu idha qala fil khams al muadhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala fonuwa fawani ekelege faana tabawun ei allah subhanahu wa taala ya kiyamanterikan ada kurun gotuga nota ekelege faana kiyamanterikan ada kurumun allah subhanahu wa taala kiyamanterikan ada kurwe gotuga sawbaki ekelege faanu wadagen nabi allah subhanahu wa taala ge shariata deenage ekelege faanu amille fulu evves kamaka ekelege faanu ge amille fulu evves shariata kaagenne nu em allah subhanahu wa taala wahi kurawani man yuti'ir rasul faqad ata'a allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza rasulullah sallallahu alayhi wasallam kiman terikan ada ko fi miya hamaka shawarun muhammad ge faana kiman terikan ada kurumuge sabun allah hang ena kiman terikan ada ko fi adi ena allah subhanahu wa taala ge nabiyya ge faratum munu amburala tabanu wajjaka mavanama kalege faano timang ilahu fonu wa fawani ebami hunge macha ebami hun kanta balahatta wa be kale gotuge nune rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamanterikan ada kuruma ekelege faana uredum wani alu gonmen suoruge wanuma nuwanuma demeduga ehmbima ummatuge komme ahulu weriyes emiheku kanda alamvi timami suoruge wantaweriyetto nuwata naraka wantaweriyetto rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum abu huraira radhiyallahu anhu riwa kurwa vidaloni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurviye kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu ya rasulullah wa man ya'ba قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى تمن كليك فانو أمته كم ميهكو سورغ ونهوت
hama ekani suwaruge wanuman inkaru koffi miheku menuwiye sahabi bekalon dannawani Allahu rasulaye kaakuto e suwaruge wanuman inkaru quran kaaku heye suwaruge wanuma dekolo hadani ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabuga hadis kurawani man ata'ani dakhala aljanna timan kaleg fana kiman terikan ada ko femiha suruge wadijje wa man asani faqad aba timan kaleg fana uredigem femiha ena suruge wanumun ena munu amburada fi nuwata inkar ko fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobi umaki allah subhanahu wa ta'ala e alaku deke lobi digannawane kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiman terikan ada ko ekale gfana tabawu maki allah subhanahu wa ta'ala deke e alaku lobi wa kamuge dalili gotu allah ta'ala lavva e ilahu e alaka lobi digannawane kamwani bayan kurawaf qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kaleg fanu widalu wash tibamihum allah lobi wa kamuga wanama allah deke tibamihum lobi wa kamavanama timan kaleg fana taba washe erun allah tibamihum deke lobi odiganna wanati lobati akhunna ukhtunne ei algun menge sahiba ei algon menge sahiba behegotun kainatuge milkwar ilahu alam toge veri allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa fawa madu khabar toge tereng gina khabar toge tereng madu khabar kole nikam ballawa ekale gfan sallallahu alaihi wasallam ya ruli aramiha nuwata ekale gfanan inkar kuramiha nuwata ekale gfanan hajujaha miha nuwata ekale gfana furassara kuramiha abadu es huriha heukamakun kendi gamba mihe ehmegen allah subhanahu wa ta'ala wani kawitur sahiba sallallahu alaihi wasallam ge rakkaterika mattaka ekale gfanuge jana ekale gfanuge aburu rakkateri kuru mattaka red rongi kanda aluwaf hadde kanda aluwaf e rongun beru wejje kamavvanama komme zamanegga komme iregga komme tanegga kamuga yes algon men alutakun nujehe emihege kiban badal hifak algon men nujehe emihe kunikamet kuraka algon men nujehe emihe kubalikash kuraka allah subhanahu wa ta'ala wani ekama hawale wodigan nawaf allah subhanahu wa ta'ala ga amila nafsu fulawani ekan kanda alu wafa allah ta'ala wahi kurawani inna shaniyaka huwa al-abtar kalege fana ruliyara miha ena eyye hagigatuga emmeha hewkamakun kendigimwa miheki imam muslim ekale fanuga sahihuga riwa kurawwa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كيف حديث كرفني تمن كليك فانوغ محمد فانوغ فران فلو إلهوغ أبلغا إله غندوا ودار ومن يهودي كمغاويس أدي نصارى كمغاويس تمن كليك فانوغ خبر أدوه مفهوغا تمن كليك فانوغ رسالة أميهكا همين أو مفهو دين إنا تمن كليك فانو إكمكاجم فنوفنو مي رسالة أميهكو إيمان نوجك مفانما أميها واهوشي نركاج أهل وريقتو لبت أخونا أختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوفني همكني عربين كاريا كنو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فنوفي مولي إنسانية إنسينا جنين كاريا هوريها قومتك هوريها حسابتك بل الله سبحانه وتعالى حكم بنتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوفي حجاز كاريا ekaleeg faanu uluvi hijaz karaga ekaleeg faanu ge risalatu baawale vigindi etanga ehennama wes allah subhanahu wa ta'ala ekaleeg faanu emmeha mistungo kariya fonuvi be ekaleeg kamuga lavva ekaleeg faanu ge risalatu muli duniye feturene goy minwar kurawwa fani miyadu algon men
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಝರಿಯಾಂ ದ ತುರ್ಫತುರ ಮಾಲೂಮಾತು ಲಿಬಿಗತುಮ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಹುರಿ ಅರಾಫಾ ಉಮ್ಗೆ ಫಖೂರು ಅಳ್ಗುಳ್ಮೆಂ ವಮುಂದ ಇರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿವನಿ ಅಳ್ಗುಳ್ಮೆಂ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬಕ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ರಿಸಾಲತು ಫೋರಾನೆಗೊಯ್ ಮೆದುವರಿ ಕೊರವ್ವಾಫ್ ಅಗುನ್ ದನ್ನವಾಲಂ ಮಿ ಉಳ್ನಿ ಕುಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗಾ ಹುರಿ ಕುಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವ್ವೆ ಸಲಾಮೆ ವೆವೆಂಗೊ ಹಮೆಕನಿ ಮಗಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆಂ ಈಮಾಂವೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ತಬಾವುಮೆ ಎಹಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಹಂ ಬಸ್ ಫುಳೆಗ್ಗಾ ಹದೀಸ್ ಕೊರವ್ವನಿ ಅನ ಔಲನ್ ನಾಸಿ ಬಿ ಈಸಾ ಇಬ್ನಿ ಮರ್ಯಂ ಗೆ ಫಾನುಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಈಸಾಗೆ ಫಾನ ಎಮ್ಮೆ ಔಲಾ ಕಂಬುಡು ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಕ್ ಕಂಬುಡು ಬೇಕಲಕಿ ತಿಮಂಕಲೆಗೆ ಫಾನೆ ಫಿ ದುನಿಯಾ ವಲ್ ಆಖಿರಾ ದುನಿಯೆ ಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ಆಖಿರತು ಗಾವೆಸ್ ವಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಇಖ್ವತುನ್ ಲಿಅಲ್ಲಾತ್ ಹುರಿಹಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ಎಬ್ಬಪ್ಪೆ ಎಗ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ದರಿಂತಕೆ ಫದೆ ವ ಉಮ್ಮಹಾತುಹುಂ ಶತ್ತಾ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ತಫಾತುಗೆಂಬ ಮಿಸಾಲಕಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ವೆಸ್ ಅಖುಂತಹಕ್ಕೆ ಹಮೆಕೆನ್ ತಫಾತಕಿ ಫುನುವುನು ಶರೀಯತಕ್ಕೆ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಬಾವಾಲೆವುನು ಶರೀಯತಕ್ಕೆ ವ ದೀನುಹುಂ ವಾಹಿದ್ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ದೀನಕಿ ಎದ್ದೀನೆ ಎಂವಿಮಾ ಹುರಿಹಾ ಜಮಾನೆಗ್ಗವೆಸ್ ಯಹೂದೀನ್ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ನಸಾರಾನ್ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲೆವ್ವಿ ಶರೀಯತೆನ್ ಎಬೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಒಬ್ಬೆ ಕಮ ವಾನಮ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ ಕಮುಗಾವೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಡಾಗೆನ್ನ ಮಫೋ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಂ ಈಮಾಂ ವಾಂಜೆ ಹಗೀಗತುಗ ತೌರಾತ ಇಂಜೀಲುಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಗಿನ್ ಕಮ ವಾನಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆಯ ಲೊಲುಂ ಬೊಲುಂ ಈಮಾಂ ವೆ ಕಿಯಮಂತರಿಕಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಹೆಮ್ಮೆಗಿನ್ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನು ಎಬಾಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆವೀರು ಖಾಸಕೊ ಯಹೂದಿನ್ನ ನಸಾರಾನ್ ಫೊತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಐ ಹಗ್ಗು ನಬಿಯಾಕ ಎಂಗೇನೆ ಯಅರಿಫೂನಹು ಕಮಾ ಯಅರಿಫೂನ ಅಬ್ನಾಅಹುಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ದರಿನ್ ಐ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ದರಿನ್ ಕಂ ಎಂಗೆ ಫದ ಲುಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನೆ ಎಗೆ ತುರುಂ ಅಗೋಡು ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎವ್ವಿಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲೆನ್ ಎವ್ವಿಸ್ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲೆನ್ ನುಫುನುವ್ವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಖಬರ್ ನುಕುರವ್ವ ಎಬೇಕಲಕ ಬಾವಾಲೆವಿ ಫೆಫುತ್ತೌಗ ನುವತ ಎಬೇಕಲಕು ಎಬೇಕಲೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಖಬರ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಬರ್ ಕುರವ್ವ ಅದಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಂ ಈಮಾಂ ವುಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಾ ಬದ್ದಲು ವಜ್ಜೆ ಕಮವ್ವಾನಮ ಈಮಾಂ ವುಮುಗೆ ಮಚ್ಚವ್ವನಿ ಅಮುರ್ ಕುರವ್ವ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الله سبحانه وتعالى نبي بيكنوغ فراتم ميثاق نوت أهدك شور هببي هندوغا ಎಬೇಕಲುನ್ನ ದೆವ್ವೆವಿ ಫೊಯ್ತಕ ಅದಿ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಬಾವಾಲೆವಿ ಶರೀಯತಕ ಎಕುಗಾ ದಿಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಎಂಗವನಿ ತೆಬಾಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆಯ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಂಕಮೆ ತೆದುಕುರವ್ವಾನೆ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲಕು ವಡಾಗನ್ನವಾನೆ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಎಬೇಕಲಕಂ ಈಮಾಂವೆ ಎಬೇಕಲಕ ನಸುರುದ್ದಿನು ವಾಜಿಬುಗೆಂವೆ ಲಬತ ಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನೆ ಮಿ ಉಮ್ಮತಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಉಮ್ಮೆ ಎಹಂ ವಿಯಸ್ ದೆಮ್ಮೆಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳುಗ ಎವಾ ಫದಾನ್ ಹುರಿಹಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಗೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಬೇಕಲು ಹುರಿಹಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಕೀ ಎದ್ದೀನೆಗ್ಗೆ ಅಹುಲುವರಿ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಅಲ್ಗುಣ್ಮೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಇರೆಗ್ಗ ಎವ್ವೆಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ಇಂಕಾರೆನ್ ನುಕುರಾನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ಬದು ಬಹೆನ್ ನುಬುನಾನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ಬೇ ಇಹ್ತಿರಾಮೆನ್ ನುಕುರಾನ್ ಸಬಬಕಿ ಅಲ್ಗುಣ್ಮೆನ್ ಮಿತಿಬಿ ಎ ಹುರಿಹಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಈಮಾಂ ವೆಗಿನ್ ಎಬೇಕಲುಂ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಹಮೇಕನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಗಿನ್ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ತಫಾತುವೆಗೆನ್ ವನಿ ಎಬೇಕಲುಂ ಎದುವಸ್ವರಕ ಗುಳಿಗಿನ್ ಗೆನ್ನವಾಫಾವ ಶರೀ ಎಹಂವಿಮ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾನ ನುವತ ಈಸಾಗೆ ಫಾನ ನುವತ ಎನುಂ ವೆಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ನಿಸ್ಬೆವ್ವೆಗೆನ್ ದೀನೆಗ್ಗೆ ನಮುಗ ದವಾ ಕುರಮುಂದ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೈಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಂ ಒತಿ ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಮಫೋಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ರಿಸಾಲತು ಕಬೂಲುಕೊ ಮಿಗೊತಂ ಈಮಾಂಫು
لبت أخونا أختنا ما النبي صلى الله عليه وسلم دكي أرغن من لوبي وانجه إكليفان صلى الله عليه وسلم دكي أرغن من لوبي ومكي أرغن من إيمان كان بنا ومجي سبب إيمان كمجي أصل تكترين أصلك كو صاحبا صلى الله عليه وسلم يا لوبي كرمكي إكم وني كان إلي نمف هنكمون كويتو صاحبا صلى الله عليه وسلم يا مدوغا نورهم تريو من نفرة وفدو مكي أي إميها إسلام دينوغي إيمان كموغي دائرة بيرو وغن داني كمي نكن أدو السوا مي حادثة أوغو منغي ترين كم بيفلتو بينو في نلواني مي غوالي في غوالو موغي تريغا همينيغن نودا إمام مسلم رواك ورضافوني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا بدالوي إبراهيم عليه السلام دوفلون إكليك فانو بدالوي كما كيرت قرآنغا وحيك رضافوا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني مي آية إيه أروغي بير ربي هم كشورم مي بودتا إتكتيجي صوبون جينا عددك ميستكون مغفور الدافي تمن كليك فانا تباب جميعكو وني تمن كليك فانا إكو جينو تمن كليك فانا كو أمتو كتيرين عيسى عليه السلام دوفلون ودانو كما الله سبحانه وتعالى بيان كربا فوني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إبا إله إبامهن مانكي إكليك فانا أردق ميهن عذاب دفافك مفانا ما دفك مغاويس إبامهن كي إبا إله أرتكن إبامهن إبا إله فاف السوا دفافك مفانا ما هم كشورم بس إبا إله كي إم عزتري وانت أدي حكمة وانت نوتا حكيم وانت إله ميا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا ودارو مفهو ekale gafano ge deppulu ufullawa ekale gafano widalo mon gendevi Allahumma ummati ummati wabaka kirit kuravamon timan kale gafano ge ummate timan kale gafano ge ummate widalo mon gendevi Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam ehinduga wahi kurvi ilahu muraddene wodigem wa haluga ya Jibril idhhab ila Muhammad kale gafano Muhammad gafano ga ariha wadagan nawash wa rabbuka alam kale gafano ga ver rabbu muraddene wodigem ve fasalhu ma yubkik kale gafano kirit kuravani kunkamaka hurato ekale gafano ga arihuga suwal kuravate Jibril gafane فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل قفان وداقن فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إدمابي هدتكم قواهك إكلي قفان جبريل قفان ودان ودفوي الله سبحانه وتعالى مردن ودقن وحالك جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى حضرة إمبوري وداقن إدنوني ekale gafano kirit kuravani ekale gafano go ummatattake ekale gafano kirit kuravani ekale gafano go ummatattake Allah taala wahi kuravani ya Jibril Jibril gafane idhhab ila Muhammad kale gafano wadagan nawashe Muhammad gafano gariha faqul adi vidan washe inna sanurdika fi ummatik wala nasuuk hamaka shawrun timan ilahu kale gafano go ummata meduga ruhi wada gannawa gota kanta kuravwa hushime kanta medwari kuravwa hushime kale gafano go ummata gen nikamati dera gotetti man ilahu medwari en kuravwa hushime Allahu akbar lubati akhunne ufaveri khabare algon menge hituge emme himanara hameya ihsas takkigen annafada khabare suwalaki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ummategge wahakan
allahu taala ge hadratuga kirit kurawwa e dannawani kon ummatige wahakatoye ekale fon sallallahu alaihi wasallam e vidalwa ummatuge terega alugun men himene ne toye alugun men nan hime nevidane toye alugun men mi ekale ge fanu e ummatige wahakan allahu taala ge hadratuga kirit kurawwa ආදේශ එදෙන්නේවි උම්මතුගේ අහුරුවරින් ගොතුග අල්ගොම්මෙන්න වෙවිදානේ තෝය එකම් වෙවෙන් ඔති එගොත එකම් ගොම්මෙන්න හාසිලුවන් ඔති කවුයිතුර් සාහිබා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දක්කවා දෙවෙවි ගොතුග අල්ගොම්මෙන් සාබිතුවගෙන් එකලේග ෆාන ලෝබිකොග්ගින් එකලේග ෆාන තබාවෙගෙන් එකලේග ෆාන දෙක්කෙවි තෙදුමගුන් අල්ගොම්මෙන් හිඟා කොරිය ගොස්කේ ලොබෙත ඛුන්නේ එහින්කමු ලොබෙත ඛුන්නේ henkamu algun men ebajehe kiz nabiyya sallallahu alaihi wasallam en lobi alun ako dirwa algun men handanan alun genna tedemme algun men nudanna wahakata ken nummi dekeveni algun mitibi ekale gfanan iman vegin ekale gfan nudeki algun men nohano lobi we ekale gfan deke ekamako mi fursaten algun men algun menge lobi muraja kolla kiha warakatto algon menna ekaleeg faanu deke loobi weveni kiha warakatto algon menna ekaleeg faana tabawe veni muhimmu suwale algon menge tenen komme miyeku emihegge iman kam muraja kollu matta ehmi malgondo hama bunelahin oti allah subhanahu wa ta'ala hikme vante komme zamanegga komme iregga ves eki fahartoge matin allah subhanahu wa ta'ala sha ilahuge nabiyasha ilahuge deenasha deenuge ahulwerinna deeterem forsara qur'ane abajwerin faalo kurawwak natija eki algun men nidafawa nuwata ghafil wefawa hitta madum hela alum algun menge deena meduga algun menge nabiyya meduga algun menge iman kama meduga faara veriwa fursat libigendani shakke vesne algun men mire mitenan hutten jehun emme bodo sobaki ei mi rangalu fursaten algun raves alugandu simene gotuga tiyage teren komme be kadaka be kambara kwes shamiluwa gotuga algun menge iman terikan muraja kollam ka uitur habib sallallahu alaihi wasallam deke kiha warakatto lobe veni ekaleeg faan dekki magun algun men kiha warakatto fatila sabit kurwegen kuriyadani nuwata ekaleeg faanuge sunnata amal kurweni kiha warakatto ekaleeg faanuge sunnata nuwata e sunnatan amal kurami hunna nafrat kurweni kiha warakatto lubati akhunna akhtunne furassara kurma dati kurma odagu kurmaki allah taala ge deenan nasr libmuge sawbuta kuteren sawbe ekam mi divehi ummatun algomen fenna ekan algomen mi divehi ummatun fennan mige zaman kolege kuriga algomen firihen takunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata egota tumbuli diu kollage nulave jaluga gengos hayyar quran gadakamun tumbuli balwan mire algomen mitanan evve mi wahaka dakkamun daro algomen hadan kuran jehe in komme faharegga ammun suwalu kuramunde kine vegin he miskitan ara ule mihun hifa hayyar kuranimi konkamellaganagen heyje madu mihun hodam fasha ebe ko kikoggento mihawaren mi kurani natija ki hodi komme mihaka engen dani mi kan kawitur sahiba sallallahu alaihi wasallam daskod devwa fawa gotaki ekaleeg faanuge matiwari hadiye ki firihenun tumbli diu kurun kan anghem verin awra niwa koggen tibun kan firihenuge izaru ufulagen tibun kan tambi kattawure macca natija ki fahara kavure fahare adadu ginawa mun dium miedu algon men aman kama ekuga ettanaka evve mi wahaka dakkamun midani allah subhanahu wa ta'ala mi sunnata mi qawmuga devwa fawa nasuruge sawbu ehen nonnama mi madanuga mire algon men hutti nutiben ehmima
anekaves rangalu fursaten algomenna milibuni ekko jumulako algonmenge kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam ge maccan algonmenge hituga e lobi ekelege fanattaka algonmen de qurbani alum muraja kollu mattaka nikam ballawa algonmenge lobi hunnam wi minwaru algonmen kiha warakatto kawtur sahiba sallallahu alaihi wasallam de ke lobi wamvi wargina fahara algonmen nan ive munda ade duniyege tanegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e furassara korevijji kama vanama ekama gulige muslimunge lekeki ebameunge shuurta faalu kuran fara hisabun adugada koggenne saakal buru jahagenne poster nerigenne nuwata jalsa baawagenne ekalege faana ngoy loibbe nudekkene ekalege faana iktida waashe jehene rangalu gotu ವಾಹಕ ಮುಳಿಯಕೊಂಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಎಕಮಕು ದನ್ನವಂತೋ ಈಮಾಂಕಮುಗ ಅಹುಲುವರೆಂಗೆ ಶುಊರಕಿ ಐ ಕೆಕೇನೆಚ್ಚೆ ಅರಡ್ರಂಗು ಫಹನಳ ದಿಯಾಮ ಎಬಾಮಿಯೊಂಗೆ ಸಾಹಿಬಾಯಗ್ ಎ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಅಬುರಂ ಇಜ್ಜತಂ ಇರುದಂ ಅರಾಗನ್ನ ಹಿಸಾಬ ದಿಯಾಮ ದೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಡಕುನ್ನು ತಿಬೆನ್ ಹೆಂಬಿಮ ಎಬಾಮಿಯೊಂಗೆ ಲೇಕೆಕೇನೆ ಎಬಾಮಿಯೊಂಗೆ ಶಿಯಾರು ಫಾಡು ಕುರಾನ್ saakal buruwes pickup buruwes jahane done paharto guys nikunna adi eno goggotavves adu fulan ehennamavs algon men hifahatta mingadu take onnan kawitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge aburfuluge difauga e namuga nikume algon menne ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam ya uridien nugannan mi algon men abadwes handan koran jenekam ekamaku malamate nun ei kawitur sahiba sallallahu alaihi wasallam furassara kure hunima ekama gudigen algon menge adu ufuligen diu le kekigen diu algon menge shuur faalu kuregen diu hen nunnama algon men vihi algon menge asar ves nebbe gotuga ehem wakan algon men dulen nukurane nikam ballawa umar radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen mi dannawani er umar ge faanuge appulu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu ge terega vidalwani ya rasulullah e allah ge rasula sallallahu alaihi wasallam la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi kaleg faanu tiyai huriha ichakavure timan kaleg faana lubet kam bodoge mba faratike timan kaleg faanuge nafsu fiyawa hinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam umaruge faana dasko devvani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan handan ko devvani hadis kuravani la walladhi nafsi biyadi hama hilahenna kunnune timan kelege faanuge furana fulo ilahuge appuluge dashugawa ilahu gandevwa vidalome hatta akuna ahabba ilayka min nafsik kelege faana timan kelege faanu dekewa lobi kelege faanuge nafsan wel loybavwar bodu wejjo maddan den kelege faanuge iman kan furihamenwe hinduga umaruge faanu visna wadagin ekelege faana engi wadagen nebi wagutun engi wadagen nebi tedemme umarakavvegin qurani kum manfa etto umaru huri jahannama adima daturuko nunto ekalege faanuge sawbun kan mi umaru narakan salame vuma izzal libige midiyei ehmvima umaruge nafsuge mativeri kamakun nota bodu loibbakun qurani kito hinduga ekalege faanu vidalwani fa innahu al'ana wallahi la anta habbu ilayya min nafsi allah gandevva vidalwame kalege faanan lobi timan kalege faanuge amilla nafsu fulan loibba vorves boduwegemve lobet akhunne lobe dukhtunne mi eloibaki milobi algun menge tere mi hegi amille nafsavure ekalege faanattaka boduwane ehemvima algun menge tere mi hegi abura behuns algun menge tere mi hegi mafa govis algun menge tere mi hegi elias nannaha ruli annane kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam furassara ko kudamis bahir raddu ko fiya duniyege komme tanege komme mihe kamugavies ekan nenge mihe ko wejjeya handan kure daskure
හඳානුගා බහට්ට රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි ආම්මුක එම්මෙන්න لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إبس ميهكو إيمان بكمغي نوي إبا ميهونغي ترين كم ميهكمغا ويس إميهكي كاريغا إينغي مامبفانا دارينا دي إمها ميستكونن ويلوبي تمن كليغ فانن ويلوبي هوريها إمغي لوبي بفره بودو ويجو مدانده ميجي مانا كدفمون مشهور غازي أسد بن فرات رحمه الله جواب دفني ميه کو اس دنوني مي حديث کے معنی کی کو باتو اهنا کے مام بفانا دارينا امها ميستكن ور بودم محمد صلى الله عليه وسلم دك لوبي وجو مدان دين إيمان بكموغا نوت إيمان كان فريهم بكموغا نوي إهندوغا أسد ودار وني أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقرب ليقتل ما النبي صلى الله عليه وسلم تممن تريغا دنيغا هن وافا هريا بفون وسوار رنگلا وسنا بچه وسنا گتما ورر رنگلو مثال هندم كوروا نبياගේ مقام එකලේග ෆානු දුනියේගා අල්ගොන් මෙන්නා කො මියෝගුතුගා දුනියේගා හුන්නවා එකලේග ෆානු කතුල් කුරවු මට්ටකා බයකු මීහුන් එකලේග ෆානු කතුල් කුරුමුගේ මකාම ජෙනීෆාවා හිඳුගා අකුන්ත තෆ්දීහි බිනෆ්සික් එකලේග ෆානු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ෆිදායක එකලේග ෆානු මිනිවන් කොෆා දූ කොල්ලා ෆාතිබා එකලේග ෆානුගේ බදලුගා කතුලුවාන් දානමු හෙයි ආදේ හෙදෙන් නෙබි එහෙදුගා අනෙක්කාවස් ගාසි විදාලවනි වවලදුක් තිබාගේ දරින් ආදේ හෙදෙන් නෙබි දෙම් විදාලවනි ලාබස් එහෙම් වීමා කම්බොඩ් නොවාෂේ තීයේමි ඊමාන්කමක් ලබත ඛුන්නා අඛතුන්නේ අල්ගුණ මිතිබි ඒ ඛියානු ගතෝ ඒ විස්නුම ගතෝ සුවාල කොල්ලා කවුතුර් සාහිබා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මියදු දුනියේගා හුන්නවා එකලේග ෆානු කතුල් කුරුමට්ටකා බයකොමීහුන් කතුල් කුරුමුගේ මෑදාන මකාමක් ගෙන්දෙවේ හිදුගා එකලේග ෆානු කතුල් නකො සලාමෙක් කුරෙන් ඔති තිමාගේ ෆුරාන දීගෙන් කමවානම ඒ ෆුරාන දේ තයාරතෝ නෝත තිමාගේ දරිෆුළු නෝත තිමාගේ බෙලුමුග දසුගාවා බයකු නෝත තිමා ලෝබිවාහා බයකු එඛයාලුගා ඒ විස්නුමුගා ඒ අසුමුගා ඒ කුලදානකමුගා හුරිකමවානම أي إلوبيجي وحكيكي إهن نون كما فانما أقول من أتي هلاكا كورمتلو كويتر صاحبا صلى الله عليه وسلم يا أقول من ملوبي دين نكما فانما أقول من هلاكا كورمتلان أتي الله سبحانه وتعالى وحي كورفني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كليغ فانو ودالواش الله تعالى وحيك ربني تيابامي هونغي مامبا فانا تيابامي هونغي دارينا تيابامي هونغي ابمدو تيماغي ميهونا تيابامي هونغي امبينا تيابامي هونغي اكو اولي اكويري رتهنا تيابامي هون اكو جما كفاوا مدلا تيابامي هون ابي فاريكم فادان ودان كما هيبگم بيروغن ويفاريا تياباميون اتنتنوغا لويبا هينغم جهماوغا اراموغا اولمن هدافاوا گدورا ميهوريها تكچدكوا لوبي الله إله رسول صلى الله عليه وسلم إله موغا جهاد كرمور لوبي بودكم وانما فتربصوا تياباميهم انتظار غتبيش كونكم كت حتى يأتي الله بأمره الله هدتم عذاب أتودانك مرتكا الله هدتم هبوا من أتودانك مرتكا
إله سبحانه وتعالى حضرتهم أقول من جماعة كوفاين أتو إدانة كمرتك ويسنا والو بتأخذنا كيرت قرآنه جه مورتي صاف سيدا صريحة آية الله تعالى أقول من مي أنجوني أقول من جتري ميه كو إنا جماعة مفانا أمبينا دارينا جاتما جميهنا إكولة مها إكورينا إنا جماعة كرمون أسفاوا مدلا إنا جويافاريا إنا جدورا مهورها إتشكن الله بفرع الله إله رسول صلى الله عليه وسلم يا الله مغا جهاد كرمون الله بي بدو وجو مدان دك نوتا مفرايتوغي لوي بفرع أرغون منجي أميل فرايتوغي لوبي بدو وجو كموانا ما تيارت بيش الله قدتون عذابين أتويدانك متك لبتي أخونا أختنين مفاد واهكتكي نوتا مفاد دليلتكي جينيش إسلام دين أقول منا ونقلنا دني مي لويبا مي شوقوري كموغا كويتر صاحبا صلى الله عليه وسلم يا اقتداء بين أقول من ولا من ديو كمكس مثالكي ورم مهم وجه أقول ما جينا وقت بس نمّ إسلام دينه جويت وديا ساد ستيك أهروجي ديغو تاريخوغا كويتر صاحبا صلى الله عليه وسلم دكي لوبي بي أرتكم لوبي جي فريهما مقام توغا إكن دكا وافوان أقول من نغوتي إبيكال نغ اقتداء أي محمد صلى الله عليه وسلم أمتي 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 حديث كربا أمتك تريغا ومتك نكم بلوا خبيب بن عدي رضي الله عنه إسلام دينو كوري كولغا إكليغ فانو صليبا أروى قتل كل متكا إباميهم إكليغ فانو جندو مفهوغا إكليغ فانو صليبا أرو مفهو إباميهم إكليغ فانا إسوال كورني تبا لوبي كورن هيجي تبا مهارو تهر مقاموغا محمد جفانو وفا تبا جيغا إنما إهندوغا خبيب رضي الله عنه وداروني لا والله ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمي تمن ميغوتوغا هوري قتلو وجن شهيد وجن دام بس هما هلا نوره هشيمه إكليغ فانو فام پولان هريگندا كتّ گميم ورم بس إكليغ فانا ديري مديوري واك لبت أخوني لبت أختوني مي دوس كولوغا غومنا صحابي بيكنونغي متيوري قرباني واهكت التكراركم إيوه من قصفا وني وحدوغ دوهوغا صحابي بيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداغا جهاد كربا فاوني إن كم بيكلغ هاشيكولو أي محمد صلى الله عليه وسلم دفاعي أدنى غوتوغا حادثة بدل وجن دي غوتوم إبو غوتوغا كوربين ديبن إتورو كمبس نفدان إبيكلونا ودغوتا دماء وغوتوغا إجي تريغا طلحة بن عبيد الله فدبي بيكلون همني ودا غنوتي بفرم ميدوس كورتن كول جينان أدوس سوان إبيكلون غواهك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة غفانا به غوتوم حديث كربني قرباني يتكا محمد صلى الله عليه وسلم دفاعوغا إكلي غفانو إدوهوغا وبداغن نبي قرباني صوبم حديث كربني من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ميهكو بمتيغا مهارو هنگا هوري شهيدكو دشمن إديك مفانما طلحة بن عبيد الله بلاش بمتيغا مهارو هنگا هوري شهيدك مانكي اكده غفانكي سورغي غفاركم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دبوا فوا بكل هم فدان عهدوغه دوهوغا انس بن النضر رضي الله عنه واهك روا كوروگين اسفوي هنغراماگه ميدان قربوي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد وداگين فيكمگه خبر فتورگين دي وگوتوغا صحابي بيكنونگه تريم بيكنون كمگه دوگو تدو انگي ودا نوگين دين حدواني گوتين انگي ودا نوگين تبي بيكنونگه تريگا اكليگ فانو همنگين دي اكليگ فانو اهدوغا دعاء كربني الله سبحانه وتعالى حضرتوغا صحابينگه ترين اوليگن نوتا نوكي منتريبه رمات فربدان فيبي بيكلونا مدوغا ويدالوني بيكنونگه اكمون
timan Allah godotun rakkateri kaman edeme adi mushrikun ekula kamakun timan kadege faanu bariyawegen wame manik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ebami hon ehedi gotokun timan bariyawegen wame den ekadege faanu kuriya wadagen nawani kon baddalu wani Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anha baddalu wadagen Sa'd gefana vidalu wani e Sa'd bin Mu'adh الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد إيه سعود قفانة سور جيدنغتي باقي يترو انتظار النت رسول الله صلى الله عليه وسلم جي حقوقا وقرباني قطوغا تمام من السور جهود متكا أتي شهيدو من تمن عهود فربداغ أن فرات سور جي مير وس إبدوي إفوغا سعود غفان ويدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى كان ابيكل كنوتوني فهم انس غفان ويدالوني تممن هودمن ديرغا انس بن النضر اكلي غفان وني شهيد وداگن في ادي مكه ಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ವನಿ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಹಸಿಗಂಡು ಕುದಿಕೊಫೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಹಸಿಗಂಡ ಎತಂ ಎತಿಫಾರೆನ್ ಅರಾಫಾವೆ ekale gfanu wakikuran nenge wara ekale gfana aniya libifawiya ebima lobete akhunne lobete khtunne ebe kanun evo gutoga e qurbani devwa fawani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya meduga ebe kanun hippuluga loiba yaqin kamuge bodukam komme halatiga bes fidawan ebe kanun tibbevi tayyar abu talha ege anem misal hame edwa hoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge difaaga ekale gfanu ge kurifulu matiga hunna mun gendevi huriha dunitaka kandige hamalatan hashikolan arane gotuga kamuga avies warihama kuravvage ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippulu hamajahuma ufaverikan devumo gotun evidalwani ya nabi allah bi abi anta wa ummi la tushrifu يصيبك سهم من سهام القوم اباميونغ مكاغ مشركونغ دنيتوغ ترين افس دنيا كديغ فانوغ هشكولا اريك ندينمي اللهغ نبياي تيمانغ مميا بابا كديغ فانتكا فداي نحري دون نحرك تيمانغ ميوني كديغ فانوغ فلوغ دفاعوغ اي ابيكدونغ حالو كولكي كوميكس جينا واهكتكه دكي دان اهن نمس rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke ebekalum webadagen nevi lobige wahakataki nuwate qurbani toga wahakataki algumen dakka huswan hore wahakatakennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaka qurban webadagen ebekalum ge terega saud bin rabi himen ebes uhuduge hadisa zaid bin thabit radiyallahu anhu widalwani timan kale fan wadagen nevi me rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kuravvagen uhuduga shahid wefawa bekalun hodde mattaka khassako saud gefanu hodde ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravvagen wadagen nabi me ehinduga ekale gefana baddalwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravvi saud gefana baddalwi jikama wana matiman kale gefanu ge salam radd kurash den ehinduga timan saud gefana den nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale gefana salam radd kuravve ehinduga saud gefan widalu iro ekale gefan awharum ge hama tumfem matiga newa holiyan elemun dani emme fahu ugut kolo gunamun dani ehiduga widalu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dannawashe timange salam timange halu rangale adi dannawashe timanneya fennani libe mundani suorugege miru wahe miharu adi timange qawmuge mihunna kale gefan embure wadagen widalu washe أنصاري بيكلن فدال واشي لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مدوغا إفس كم مدوري إكنيغ فانا إفس تورالن إفس فرسارن إفس أنيا مدوري واحدوغا تيبامي هنن إفس عذر النتي وفيكم عين تطرف تيبامي هنن تريغا اسفي جهاني لولين هوريكا مغابيس ففاضت نفسه ekale fan awhare wadaginne tebami unge tereng ansar ebekaluna vidal wash evs bekale gelluge fiya esfiya jahale be kamavana mas
den rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kame dimawan ekamuge macca udhren nonnane en hadisa e dannawala fa ituro wahake kalgon jehilani abdullah bun ubay bun salul abdullah bun ubay bun salul kitabe fune gawda gannawane munafiqunge zaim enai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalefan hijra korvi sir ekika hala furassarata kuramunda adama etrikam bodumi munafiqunge zaim tibe fun andu waswane komme kas hangorama takuteren hangorame new mafahu emburi a magumatiga ebamihum bunamun diyei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muhajiriya bekaluna nisbekko bunamun diyei la raja'na ila al madinati la yukhrijanna al azz minha al adhal timam men emburi madina gus nikametin e bay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiru madina beero qur'ana me izzetterin timam men naki izzetterin mi ayen allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu ga munafiqun sutga ba wala wafe mi ebamihum bunamon die wahak komme gas umar radiyallahu anhu mi adu e wadage kale faanu widalwani allah rasulay da'ni adrib unuqa timan kale faana du kurawashe ekalege kanduraga kandin jassawa burikollu abdullah ibn ubay ibn salul ge wah labata khunne mi bes algon menge terega hunnane joshe nenge farate via aduha algon menge terega mi joshe bes hunna ekam ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tarbiyatun algon men hame kan eleni umar ge faano ge ihsas ay wahiy no rasulullah sallallahu alaihi wasallam e tarbiyat korvani mi algon men din handan koran jehe no kutak algon men ge fori annan rasulullah sallallahu alaihi wasallam e furassara kurima ekadege fana badbas bunima algon men ge leke ki gindan hen namas nabawi tarbiyataki nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ge fana hadith korwen la hatta la yaqulu inna muhammadan yaqtulu ashabah egotagas ekan nukoravash ero muhammad ge fana kale fana ge ashab ekan qatul korvaniye vidaludan kommekas mi wahaka abdullah bun ubay bun salul ge darikalun ei mativeri mai sahabi bekal zuwam bekal mi khabaro libi wadage nomun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadage dannawani timan kale ge fana khabaro libi je kale ge fano benum ve lavwa kama timan kale ge fano ge bafakalum nota bappa qatul kuravuma ekan kuravvam benum fulu ve lavwanya timanne hawala kurash kale ge fano timange bappa qatul kuravvam benum wa kama vanya timanne hawala kurash lubita khunne mi loibi midakkadani ebekanunge kurimatiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya badbas bun furassara kurmafo din ebekanunge kurimatiga mayevs bafai kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lobi ma bodwane kan ham qur'an kan enama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fanuge furihama tarbiyatuga e fursate nudevva ekade fan sallallahu alaihi wasallam ekade fana egota ekan kuravum mana kuravvi adi fahum madina getereya wanumoge izuna bes devwa fani kombe ka sargonduge wa koltan kole digu swejji me allah ki algon menna hama waragina wahaka dekkigen ngadane mawdu labata akhuna akhtunne algon menna dade fahakun ebige midi rasulullah sallallahu alaihi wasallam furassara kurmuge wahake ei hama emme tanegga emme faharu hinga kame nun fesnu sore onna kame mi demi oi hagigate man nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin ge maqamuga laqabuga hunna wa gen makka ge mushrikun nattaka allah subhanahu wa ta'ala baawale vi hidayatu ge tedumawge khabaru ekadege faano kurevvi duwahum feshigin ekadege faana mi gona taka furassarata kurimati wan fashaf tibefun engi wada gannawana ekadege faano nabi kamuge gowalevvi hinduga eduwahuga ekadege faana
تبا لك سائر اليوم مولي دوهغا كليغ فانان الله هلاكو لفواشي نوت هلاكو مدوري كورفاشي نوت هلاكو هوتي بنني ekaleege faanuge bodu bebe abu lahab eduhum feshigin mikamaki takurarokon hingamon asfawakam ehennamas efada komme halatiga allah subhanahu wa taala ebami huge kiban e badalu hippawa allah subhanahu wa taala wa'du wadigannawa fani ila subhanahu wa taala ge nabiyya hima e kurawwanekam rakkateri kurawwanekam ehme allah subhanahu wa taala bawale vi surate kurukuru surate tabbat yada abi lahab wa tab abu lahaba adi enage ata eneya gelluma halakutte wamratu hammalat alhatab adi enage anghunaki daru fula ule miha kommegas mi hadisa migotan allah subhanahu wa taala hingawa miedu qiyamata hame danden dadi kudukudu kudinnas danden e sure kiyawa e kudinge duuta kunta kuraruko tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tab kiyebene goy minwar kurawaf miban allah subhanahu wa taala ge hikme vantaka ila subhanahu wa taala ge nabiyya husheliganna komme farataka allah subhanahu wa taala ekam meduri kurawwan lobeta khunne ivure ajabu kamaki yahudinge tereng nasarange tereng majusinge tereng hinduge tereng buddhistunge tereng bayaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam e furassara kurmavure islami qawmegga islami nantake kiyangule bayaku ekalege fana furassarako ekalege fana kudamisko ekalege fana sunnatan hajujaha ekaleege faana tabawa miistakunna meduga ei haddu faanala faawa harukashi bay gotuga sifakuran dimawa dimawu ei evur ma ajabu kame evur algon men ma haram wan jehe kame ballawa algon men dibehin nuwasate ka aharu faanala midani muslimun gotuga allah ga rahmata ekuga algon men gitereng algon menna hamuge kula ekkule kamuga algon menge leen lehinga algon menge naslun ufammegin algon menge mi divehi bahum wahaka dakka basmoshole algon menge mi divehi darinne kiya divehi dawlatuge divehi rajyege registry ga tibi bayaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya furassara kurmaki ei ma ajabukam ma haram wanje kam mi dalgon menna fenigen dani adives ebami uga harakata huttu mennati warabbara kuriya daka MDN ge namuga algon men danna jamaaten uwali kaman iulanu kurwigen dies ebami hondani harakateri wamu ebami honge kudi ehin jamiyata algon menge school madrasa ta hogabes workshop taka seminar ta babwamun eheragen dani reya duwal algon menna ekam faaduwe haamawe engemu miyoddani mi evure ma ajabu kame midennawno ehen din toge mi hunna en qabul kurun toge ahul werin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasa islam dina kudami iskame raddu kurma vore bodu kame lobeta khunna akhtunne algon men mitibi algon menge dive hi rajyega miraj islam kammati onnata nuwasate ka aharu miyoggen wani algon men mitibi gonnon gotakan algon men amburalu mattaka adi khassako algon menge deenuge muqaddasataka algon menge matveri allah e ilahuge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kudamisko e ilahuge shariata kudamisko e nabiyya ge sunnata kudamis kurmaki ma harukashi ma nurakkateri amale divehi islami gawmuga hinge algon men ebajehe ekan huttuwa mi divehi rajyega ekan ebami hun jeheni huttala nonkama vanama dannavanto algon men mikura dawage evves haqiqatenne algon men dawwa kurani
mujtamaigge terega ebe qabul koggen tibi mativeri goittaka khilafa ebeegge terega kankam fiturumaki ei bababun ufeddun kama ei terezam kama ei haddu fanala dion kama ehin kama vi hindu haddu fanala gosfawa mihun kiyade school takavannani midennevunu haddu fanala fawa mihun efursu deve kama vanama algun menge qaum aman nukureven lobeta khunna akhtunne algun menge qaum amane nukureven algun mitanga tankole adunagafa wahaka dakkafa diumun algondo kanta gaaganda ka nimun algondo ki ma bodu kame kurave ne mihinnu ekama ko algondo birugane algon menge aqidaya algon menge deena algon menge wir rabba algon menge rasula sallallahu alaihi wasallam ya hitu huriha ecce mikawmuga kiya bayaku ule kama vanama algon menge tereng leke ke zuwanun take nikume komme fada kame ves koffane kama meduga hamanu jume hinga faane kama meduga vima mifada kankan hingiya nudinu mattaka harokashi madokashi wakikuran islam dinuge faratun engeni edin ungeni gen tibi dini ilum merinna ebami hunna nula midenne unu baegge fikuru gada koggin algun menge darinna miwahakata kiyaden wanima den kurimatlanje hiddati kankamuga algun men qur'ani kito lobeta khunna akhtunne islam dinuge ilum merin ijmaawe ebbas wefawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kudamis kurmo gotun ekelege fana kudamis bahek nuwata isharate gotun ekelege fana kudamis kame raddu kurikamuga avies emiheku islam dinum berugen danekama mi algun menge ilum merin kanda aluwa fawago ehennuwane sobenne iman kama islam kama gen wadagen nabi kawitur sahiba sallallahu alaihi wasallam ekalege fana kudamis bahir raddu kon ekalege fanuge maqam uniwa fada dawwa fada evvis kame kurumaki emiheku ekalege fanuge nabi kama rasul kamuge tedukan qabul nukura kamuge hekke em algon menge ilum merin wani egotan ekan kanda alowaf ewa kalgondo hama mi fursutuga dannawali evs haregga mi waki mi heka waki farata ka hukume jaha kannum e algon men kurong ekamenno mitanga sharoi dairatan eburi e faratakum ekan egotan nimmani ehnamas algon menge loluga andun alowagenne algon men nang mdn ge ting akur wali kama dakkuwagen etange hagigatuga mi furassara ge eterega tibi mihum rayitunge kiba mafan edumen neti eba mihum migawmuge terega harakat teri wamunda diumaki ei biruhuri nurakka teri kame huriha gotakun kamga wis agondo wakolo nimmalan lobeta khunna akhtunne agondo hitun tankole gina iro swejje hennamas mawduge gotun hama gina wahakatake dakka levuni lobeta khunna akhtunne qiyamat duhum mahsharuge maadanuga mistakum hisabuge intizariga etaw wagutakatibe intizari digulaginde ehanatuga mistakum ebamuge hisabu awaskodevum edi ebami hunge furatama bappa fulo nota bappa fulo ge ariha adam alayhi salam gari hadde ekede fano widalwani nafsi nafsi timan kale fano ge nafsu fule timan kale fana kan nukirene allah subhanahu wa taala hadotuga dannawaka ilahu mige kurin duha kosmiya ko deke kofa wadi nugannawa wara adi mige fahum wes kofa wadi nugannawa wara timan kale fano deke wani kofa wadi gannawa fe miyado nuge fano gari haddash nuge fano sama ifadan jawab devani ibrahim gafanu gari haddash ibrahim gafanu ifadan jawab devani musa gafanu gari haddash musa gafanu ifadan jawab devani isa gafanu gari haddash isa gafanu sama ifadan jawab devani muhammad gafanu gari haddash muhammad gafanu gari ha mistakum gosdannawa hisab awasko devuma ehduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani ana laha timan kale gafanu mihun nabi tikamattake lobeta akhunne miharami wahaka dekkini yekele gufanu ummatuge mihunga wahake kanyanno muli insaniyatuge wahaka
ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತಟ್ಟಕ ಕಿಯಾಮೆ ಮಹ್ಶರ್ ಮೈದಾನುಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ಹದ್ದತುಗ ಶಫಾತಂ ಏದಿ ವಡಾಗನ್ನವನ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಡಾಗನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಅರ್ಶಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾರಿ ಸಜಿದೆ ತಿರಿವೆ ವಡಾಗನ್ನವ ಎಹಿಂದುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಉಂಗನ್ನವ ದೆವ್ವವ ಹಮ್ದು ಸನಾಯಕುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಐನಾ ಸನಾದನ್ನವ ಮುಂ ಗೆಂದವ ಐನಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎದಿ ಒಡಿಗನ್ನವ ಇರವಂದೆ ಎಫ್ಫೋ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಎ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೆ ಫಾನ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಸ್ತರಿಫುಲ್ ಉಫುಲ್ಲ ವಾಶ ಅದಿ ವಿದಾಳು ವಾಶ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವ ಎಚ್ಚೆಂ ಎಸ್ಸೆವೇನೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಶಫಾಯತ್ರೆ ವಡಾಗನ್ನ ವಾಶ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಶಫಾಯ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವೆವೇನೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಶಫಾತುಗೆ ಎಕೀಕಿ ರಿವಾಯತ್ ತೌಗ ಲೊಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನೆ ಆಸ್ಫಾವನಿ ತಫಾತು ಇಬಾರತ್ ತಕುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಬೆ ರಿವಾಯತ್ ತೌಗ ಅನ್ನ ಗುತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮವೆಸ್ ಎದಿವಡಾಗನ್ನವನಿ ಉಮ್ಮತಿ 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 ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ಉಮ್ಮತೆ ದೆಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಹಂಡು ಫುಕೆಗೆ ಮಿಂಬರು ನುವತ ಗೊದಂ ಫುಕೆಗೆ ಮಿಂಬರು ಎಸ್ ಈಮಾನ್ ಕಮೆ ಹುರಿ ಮಿಯಕು ಬಜ್ಜೆಯ ನರಕ ನಿರುವಾಶ ಇಫದಾನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಿಂಫಾರಂ ಅಮಲು ಕುರವ್ವ ಹತರೋನ ಫಾರೋ ಸಜಿದಾನ್ ತೆದು ವಡಾಗಿಂ ಎಹಿಂ ಉಮ್ಮೆತ್ತೋಗೆ ಹಗ್ಗುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಶಫಾಯತ್ರಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಬೇರೆ ರಿವಾಯತ್ತೋಗ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಬೆಲೆವಿಗೆಂದನಿ ಎಬಾಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಸೂರುಗೆ ವನ್ನನಿ ಎಹಿಂದುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಡುಕುರವ್ವಾಗೆ ಹುಣ್ಣವ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗ್ ಸಿರಾತು ಮಗು ಹುರಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮೆಂದಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಸ್ತೋಂಗೆ ಸಲಾಮತಂ ಎದಿ ವಡಾಗೆ ದುಆ ಕುರವ್ವಮುಂ اللهم سلم 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 تمن كليغ فانو امتك ميستكم سلامك كرباندي ركاتري كما صراط مغ هرس كرمغه توفيق دبواندي ايبو غتوغا اكلي فانو اريا عيسى غفانو وڈاگين اهم امتك شفاعت تريما ايدي وڈاگننواك انو واكو نمال غتون لبت اخنا اختني اغوندوگه سوالكي محمد صلى الله عليه وسلم ಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ ಕಮುಗಾ ವೆಗಿಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಕುರವಿ ದುಆಗೆ ತೆರೆಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ವೇನೆತೋ ಹಿಮೆನೇನೆತೋ ಎ ಹಿಮೆನುಮಗೆ ತೆರೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಎದೆ ಮುತೋ ಸುವರುಗೆಗೆ ತಿಂಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕಮುಗವ ನುವತ ಸುವರುಗೆಗೆ ದೆಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಮಿಯುಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂ ಕಮುಗವ ನುವತ ಸುವರುಗೆಗೆ ತಿಂಬ್ಯಾಕುಳ ದೆಬೇಕಿ ಮಿಯುಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂ ಕಮುಗವ ابن أبي شيبة نروى فوا رواية أبو هريرة رضي الله عنه قالهم إكله فان ودان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تمام بيكلون إشيد وداعين تببي يهدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام بيكلنا مخاطب قربا حديث قربيه تباميهم تبيكلون إدي وداعنا ومهيجة قيام الدوهم سورجيج أهل ورينج تيمبا كلا إبا كمغات تباميهم وما تيمم بيكلون دنبي مي آده أنكامس حديث كربيه تباميهم إدمو هي سورجيج أهل ورينج دبا كلا إبكي تيمم كله غفانو أمك كمغاوان تيمم بيكلون دنبي مي آده أنكامس سوال كربيه تباميهم إدمو هي سورجيج أهل ورينج تيمبا كلا دبكي تيمم كله غفانو أمك كمغاوان تمام بيكلون آده النبي مهدوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه تمام كليغ فانو امتو اهل ورين وانه سورغه اهل ورينگه تيمبا كلا دباك مغا قيام الدوهم سورغه اهل ورينگه سفتا کی ستيكا وهي سفه ايگه ترين ادي سفكي تمام كليغ فانو امتو اهل ورينه باقي سالي صف اي اهم امتكن الله اكبر لبت اخني محمد صلى الله عليه وسلم امتك اهل ورين اها غينيرو اكليغ فانو امتك اهل ورين سورغه ونمون دائرو algondu no tiage tereng bekalaku bekambalaku ege terega nuhiman maki kumfada bad nasibetto ehinkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam yango lobi turku rabba ekale fan iktida wada gannawa ekale fan sallallahu alaihi wasallam agomem wa lobi ge emme safu hekkaki algonmen ekale fan iktida ekale fan tabawum adi algondu dannawa lambeno mi podium carrying iman kamuge goalumuge mi podium carrying Allah subhanahu wa ta'ala wani
ರೆರ್ರೊಂಗೆ ಕಂಡ ಅಳುವಾಫೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗಾವನಿ ಹದ್ದುತಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಅಳುವಾಫೆ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಹುರಿ ಕುಳದಾನಕಮ ಮೊಳಕಂದಕ್ಕಂ ನುವತ ಕೆರೇಕಮ ಫಾಡುವರಿ ಕಂದಕ್ಕಂ ನುವತ ಹೆಮ್ಮಿ ಹುಣ್ಣ ನೇಗೆ ಎಚ್ಚೀತಕ್ಕೆ ತಿಮಾಮೆನ್ನ ಎಂಗುಣುಕಮೆ ದಕ್ಕಂ ಕೌಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆಯ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಶಿಯಾರುತಕ ಕುಡಾಮಿಸ್ ಬುನೆ ಫೋಶೆ ಮಿ ರೆರ್ರಂಗುಂ ಫಹನಳ ನುದಾಶ ಎಹಂ ವಿಜ್ಜೆ ಕಮವ್ವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗೆ ರುಳಿವೆರಿಕಂ ಎಬೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಾಫ್ ಕೊ ಫೆನ್ನಾನೆ ಎಹೆನ್ ನಮವಿಸ್ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗ್ ತಿಬೇನಿ ಕೌಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಕ್ಕವಾದೆವ್ಯವಿ ಗುತುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಇಕ್ತಿದಾವುಂಗೆ ಮತೀಗ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆನ್ನಕಿ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ರುಳಿಯಂ ಎಸ್ ಹಮ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟಿಗಿಂ ಕೌಸಾಹಿಬಾಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಕಮೆಕ್ ಕುರಾನೆ ಬೆ ಎನ್ನು ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆ ಎಕಂಕಂ ಹವಾಲು ಕುರಾನಿ ಎಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆ ಮತಿ ಕೊಫ್ಫಾವ ದೌಲತುಗೆ ಫರಾಯತ್ತಕ ಎಫದ ಕಾಬಿಲು ಕಮೆ ದೌಲತುಗೆ ಫರಾಯತ್ತೋಗ ನೆಕ್ಕಮವ್ವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತುಗ ಇಬ್ತಿಹಾನುವೆ ದನ್ನವಂ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಶಾ ಇಲಾಹುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಜಾತು ಫುಳಶ ಇಲಾಹುಗೆ ಕೌಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಶಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಕುಡಾಮಿಸ್ ಬಸ್ ಬುನೆ ಉಳೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತೆ ಏ ಯಹೂದಿ ಎಕ್ಕಮವ್ಯಸ್ ನಸಾರ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ಮಜೂಸಿ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ಹಿಂದೂ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ಬುಡಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ದಿವೆಸ್ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ಇಂಗ್ರೇಸಿ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ಅರಬ್ ಎಕ್ಕಮುಗಾವ್ಯಸ್ ಇಬ ಇಲಾಹುಗೆ ಕುದುರತುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಂ ಇಬ ಇಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯಾಶ ಇಬ ಇಲಾಹುಗೆ ದೀನನ್ ನಸುರ್ದೆವ್ವಾನೆಕಂ ಎಫದ ಅದಾವತರಿಂ ಬಲಿಕುರವ್ವಾಫ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆನ್ನ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ದಕ್ಕವಾದೆವ್ವವಾಶೆ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ ಫಿನಿಕನ್ ಲಿಮ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗೆ ಲೋತಕ ಫಿನಿಕನ್ ಲಿಮ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗೆ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತುವೆಗೆಂತಿಬಿ ಸಾಬಿತುವಂ ಇತುರಂ ಹರದನಾವೆ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗೆ ಈಮಾಂತರಿಕಂ ವರುಗದವೆಗೆಂದಿಯು ಮಟ್ಟಕ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده ميها حسابه أون من جميع صدف كفاراتون إنسان كو جنبي رأيرون مي درس نموني أون منಗೆ مي درس أدوسما تبيفون وداعين نبيتي تي ميها لوبتي مسلمة هنا أختنا شكر دنوا دعاء الله سبحانه وتعالى ما تبري توفيق آيكو أول مرة نادي بسمي فدا إيفنت تا كوريا جنديو مجه هيو توفيق منور كوريفو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.